Jackson Semahoro niko nitwa. Aha ni Bukavu muri metero zitari nyinshi uvuye mu Rwanda. Imihanda yakubise yuzuye abagore, abagabo, abana, abasore n'inkumi, yewe n'abashinzwe umutekano murare ni yose biraye mu mihanda baramagana ubutegetsi bw'u Rwanda. Ese bararushinja iki? Birumvikana mu mvugo ndetse n'indirimbo zabo bati turambiwe ubwicanyi, tunacoka mauaji. Baremeza ko u Rwanda ari wo mwanzi nimero ya mbere Repubulika ya Demokarasi ya Congo ifite. Izo ni n'imvugo kandi wasanga na bamwe mu bategetsi b'iki gihugu. Bati nagahugu gato kabicanyi kagambiriye kubuza umutekano igihugu cyabo kinini biherewe na rurema. Uzi cyatunguye benshi nukuntu aba baturage bari bafite ifoto ya Vladimir Putin, perezida w'igihugu cy'u Burusiya, bamusaba n'ubundi ko yatabara igihugu cyabo cya Congo. Imipaka ya Rusizi ya mbere ndetse na Rusizi ya kabiri niho ibi byose byabereye. Abaturage barwana n'ubundi bashaka kwinjira mu Rwanda ku ngufu, basaba ko iki gihugu n'ubundi cyafunga imipaka yose igihuza n'u Rwanda, by'umwihariko iyo mu karere ka Rusizi. Ibyo rero n'ubundi byabaye ku munsi wo kuwa gatatu tariki ya mbere uku kwezi kwa gatandatu 2022. Ni imvugo n'ubundi zuje urwango rukomeye zishobora n'ubundi kuganisha ku hantu habi cyane. Urabyibuka hari n'umupolisi mukuru Igoma werutse n'ubundi guhamagarira abaturage bose uko bakabaye ko baza bakegura imihoro ndetse we n'izindi ntwaro gakondo, ubundi bagahangana n'umutwe wa M23 bo bavuga ko ushigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda. Hari n'ibisasu kandi biherutse guterwa ku butaka bw'u Rwanda. Hari abasirikare b'u Rwanda ruvuga ko n'ubundi baba barashimuswe na FDLR ifatanyije na FARDC. Byose rero u Rwanda rukabifata nk'ubushotoranyi bukomeye buri gukorwa n'iki gihugu gituranye cya Congo, rukavuga ko n'ubundi ariko rwo rudashaka intambara, gusa ngo bikomeje bityo narwo ngo rwakirwanaho maze rukitabara. Ubwo ibitero bikomeje, umutekano w'igihugu cyacu bakomeza kubangamirwa, tukaba dufite uburenganzira bwo kwirwanaho kandi muzi neza ko ubushobozi turabufite. Ntabwo twakomeza ngo twicare dutegereze ko abaturage bacu bahora baraswa buri munsi. Ushaka ze ashimuta abashaka bose. Dufite uburenganzira bwo gusubiza byo kwirwanaho igihe dutewe. Ayo nayo ni amagambo ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane mu Rwanda yitwa Dr Vincent Biruta. Yanaboneho kandi no guhakana ko nta musirikare n'umwe w'u Rwanda waba woroherejwe ku butaka bwa Congo mu buryo ubwo ari bwo bwose. Umubano w'u Rwanda na Congo ukomeje kuzamba ku buryo bugaragara, gusa ariko kuri ubu abasirikare babiri ba RDF bari barafashwe na Congo yemeye kuba yabarekura nta yandi mananiza. Perezida Tshisekedi abyemeye n'ubundi nyuma y'ibiganiro yagiranye na perezida wa Angola yitwa Joao Lourenço tariki ya 31 ukwezi gushize kwa gatanu 2022 mu mujyi wa Rwanda. Ariko kandi nyuma yo kuvugana na perezida Kagame ku murongo wa telefoni, aho baganiriye byinshi birimo n'ibibazo biri hagati y'ibihugu byabo. Aba bategetsi bombi rero bikaba binateganyijwe ko bagomba guhura amaso ku yandi maze bagacoca ibibazo biri hagati y'ibi bihugu byabo. Ku mwuka mubi ukomeje gututumba harakurikiraho iki? Izi mvugo z'urwango nazo zikomeje gukwirakwizwa n'abayobozi ba Congo zo ziraza gusiga iki? Ngaho byose reka tubiganireho muri iki kiganiro cya none. Ni byiza ko wageze kuri RedBlue. Nk'ibisanzwe Jackson Semahoro niko nitwa, kandi akazi kanjye ni kamwe no gukubwira ibyo amatwi yawe atigeze yumva na rimwe.